Bacu bakunzi ba B-Info, bakunzi ba B-Info Plus, bakunzi mu Gisaka TV, nongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri kigano cacu cuno musi. Turacagerekezo rya 2021 kwezi kwa11 umwaka wa 2025. Nongera ndamutsa cyane abantu mwese mudukurikirana muherereye mu ngeri zine z'igizisi. Tubabwire yuko tubahe mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye n'amasaha cyangwa umwanya muri ko muradukurikirana ko ndabizi yuko ubu haraba ari mu gatondo, harabo bukeye, harabo bwije. Reka umwe wese yiyumve bivanye naherereye. Nkuko bisanzwe ifise umutumira dasanzwe. Tugiye kuyaga ku ngingo nyamukuru zigira kuri zibiri, aho tuza kuyaga by'umwihariko kubijanye n'amafaranga leta ya Kongo igiye gushira mu gisirikare bidasubirwamwo inyuma y'igihe kitari gito. Leta ya Kongo irikiragwana cyangwa ihangana n'umutwe w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda RDF M23. Leta tabara twigwaneho. Leta ya Kongo imenyesheje yuko igiye gufata ibice 20% by'amafaranga akora mu gihugu cya Kongo yose ayashire mu gisirikare. Bitaje kuja en detail tubabwire ibyayo mafaranga agiye gukora ndetse n'ikizohinduka ku mirongo y'urugamba. Sivyo gusa, ku nshuro ya kabiri turaza kuyaga kubijanye n'igurisha canke n'idandazwa vy'igihe kuri stade Amahoro y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabizi yuko abantu benshi magiye muravyumva. Fise umunyarwanda za kubitubwira mu buryo bwiramvuye, atubwira uburyo kino kibuga c'umupira w'amaguru cyo mu gihugu cy'u Rwanda kiriko kiratangwa camunara, mu gihe abene igihugu b'igihugu cy'u Rwanda bari bazi yuko iyo stade Amahoro ari stade yabo. Mugabo ubu tuvugana iza yamaze kuja mu minwe y'abandi bagabo. Singomba kubicisha amajambo, singomba kubarambira, nuko mfise umwami w'igisaka ku murongo wa telefone. Ntanguye nkuramutsa cyane mwami w'igisaka, nizera yuko uri kuranyumva cyane. Ndakwikirije bwa munyamakuru, turakumva mu Gisaka TV. Urakoze. Reka tugire ko kubera ko umwanya sikirenga mwami w'igisaka, tuyage kuri no ngingo aho President Fatou Beto agiye gushira ibice 20 by'amafaranga yarasanzwe akora muri Kongo muri planification y'umwaka wose. Agiye gufata ibice 20 byose abishire mu gisirikare. Turashaka kumenya wewe wibaza kari yihe mpamvu itumye Fatou Beto abikora muri ubwo buryo. Mbega ku mirongo y'urugamba ubona ari iki kintu kizohinduka? Narijya tubona yuko afashe budget nini, afashe amafaranga menshi, tuvuga yuko umubare wayo ugoye no kubara mu mutwe, akayarunda mu gisirikare. Bwana munyamakuru, no kuvuga ngo ni nayo mpamvu iki ni ikintu gikomeye mu by'ukuri, kandi niba ushaka kumenya ko gikomeye, hano ntaranaharenga hari abantu twamye turi kuganira ku ruhande bavatega Kongo tifite byinshi igihe yakuriye se tibyakoze iki. Ego. Ariko niba ushaka kumenya yuko iki ari ikintu cyajegeje, ari ikintu kiremereye bakoze, kandi byanze koze hari umupango ugambiriwe muri uyu mwaka w'ingengo y'imari ya Repubulika ya Kongo. Ego. Umenye uburemere bw'icyo kintu, uraza ubyumvire hano Kigali urebe kuntu bazengereye. Ego cyane gose. Baramutse bazi neza ko nta kintu bivuze, ari ibintu bisanzwe, ntabwo mwababona bari kuvuga neza bacitse ururondogoro. Urumva noneho bwana y'amakuru Judith Suminwa ubwo yageza gura mushinga w'ingengo y'imari mu nteko ishinga amategeko ntiwemezwe, kandi igomba kuwemeza nta kabuza. Urumva ntabwo bari bugwange. Amagambo yarengejeho ni amagambo akomeye cyane, avuye n'ibiganiro duhora dukora mu munsi ku munsi. Yaraje aratubwira ngo bashyizemo 20% by'ingengo y'imari y'igihugu cyose. Bikajya wumve ni mu bijyanye n'igisirikare, ntugire ngo ni mu cyitwa umutekano cyangwa ngo ni ministeri ngo ni amafaranga mu ministeri ya defense. Ministeri ya defense ngisha ni ku bijyanye n'igisirikare, kandi murabizi ko umutekano ntabwo ari igisirikare gusa. Ego. Urumva ubwe nuko yaravuze ati dukeneye kugaruza ibice byose, nta santimetero zasigara tutagaruje. Ego. Kandi munyamakuru, abantu batubwira ngo Kisekedi yaragambanye cyangwa Kisekedi ngo bamuhenze ubwenge ngo dore bari kumujuragiza, iby'inamba turi kuvuga ngo ntibizigera bibaho. Ubutumwa nge nababwiye nti niba banze kwemera ibyo mvuga,
unyemerera mufata akaboko nkuzane kuri telemwereka ibyo ndi kuvuga abantu biri kwigaragaza. Ego. Ndagira mubwire ndaza kuba ari kuvamo ibi by'amasezerano y'amahoro iyo biza kuba kuko bari kubona ko hari icyizere bitanga, yagombaga kuba agira icyambere. Ntabwo yagombaga kongera irangengo y'imari, yagombaga kuyirekera hiri cyangwa atayirekera hiri akanayigabanya kuko intambara atekereza ko igiye kurangira. Ego. None yagize biki yongereyeho 7%. Umwaka ushize byari 13%. Ego. Amakuru wenda mbere yuko dukomeza ndagira ngo mubwire ari amafaranga 20% uko angana tuyagereranye n'ibihugu by'aba agent hano. Urumva ngenda afata urugero rw'ibihugu bibiri. Ego. Ni ukuvuga ngo izi miliyari 20 yashyize mu gisirikare gusa bijyanye no kugaruza bimuki ni amafaranga angana n'ingengo y'imari y'igihugu cyose cy'u Rwanda unakuyeho n'igiceri kimwe ukayakuba inshuro 1.5. urumva ni inshuro ebyiri z'ingengo y'imari y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Hanyuma ayo mafaranga agiye gukoresha mu gisirikare ni defwa ni inshuro ebyiri ku ngengo y'imari y'igihugu cya Sudani y'Epfo. Uri kumva amafaranga ukuntu ariko ari kungana? Ni menshi cyane, ni menshi cyane. Noneho bakabakirera bakagusobanurira ahantu bagiye kuyakoresha. Kuvuga ngo iyi ni ya ntambara y'akarere. Ego. Iyo mbabwira ku butasi n'ubusesenguzi ariko babaze nyemerera tuze kuri telemwereka ibyo ndi kuvuga. Ibyo navugaga rero ni ibingibi, ni nayo mpamvu ubona Kigali bacitse ururondogoro, ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko batazi biri kuba cyangwa bigiye kuba. Ngira ngo uko tugenda tunaganira bwana munyamakuru uragenda ubona yuko no muri diplomasi ibintu byakomeye. Akarere kaziwe chairman wa African Union agomba kuba ari ibintu agiye kuganira na Putin birebana kandi n'iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo. Bariya barabu bo muri Qatar mwababonye hano mu Rwanda. Niko bwa diplomasi iri gucicikana bitewe n'ibintu, kandi wibuka ingabo baherutse kohereza muri Congo, mwibuka ingabo za Tanzania n'ibikoresho. Ego. Ibyo turi kubona hano iri kubuza ngo hari ikintu gikomeye kigiye kuba muri aka karere. Ego. Hanyuma ku masaha ya sanga nibwo nagiye kwambara umuvandimwe guturuka mu Burundi abwira iby'umugabo witwa uretse murebe ni umugabo witwa Majid Safari, ambassadeur extraordinaire. Ego. Extraordinaire. Noneho kuba ari extraordinaire yaje kubonana extraordinaire hano ikintu bashakaga kuvuga. Uri kunyumva bwana munyamakuru? Ndiko ndakumva mwami w'igisaka. Extraordinaire kandi ngo ni preyani potentiel. Nuko ngo n'umuntu uba wahawe ububasha. Ego. Ububasha n'umuntu ahagarariye hano kuko ari ahagarariye Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Nukuvuga ngo yahawe ububasha, ariko iyo bongeyeho ngo ni preyani potentiel ntabwo aba ari ubusanzwe nk'uko bakuvuga ngo ni ambassadeur gusa. Nukuvuga ngo abagiye in behalf of y'uwo muntu wamutumye, ariko yamuhaye ububasha nk'uko mu yandi magambo hano twavuga ko Ayatollah Ali Khamenei yaje kubonana na Ndayishimiye. Ego. Ego. Hanyuma mwagiye kubona mubona mbere y'uko uyu nguyu aza hano mwari mwagiye kubona umusibe ejo bundi mubona bariya banya-Israheli kwa Tshisekedi mwarabibonye sibyo? Ego. Ni ukuvuga ngo ntabwo nje gusobanura iki kintu nacyo turagikorera ikindi kiganiro, ariko icyo nari nshatse kukumvisha ni ikintu kiri hano mu karere kigomba guturika. Ariko mwami w'igisaka, imbere yuko twinjira muri byinshi ndetse tunayage ku yindi ngingo, ubu nakwagiye ati ni yihe mpinduka tugiye kubona na cyane
ku mirongo y'urugamba kuko ari nze yongereza amafaranga mu gisirikare nuko ingufu zihari abagomba kuzongereza ugira ngo zishobore kugira ubundi bubasha bwari burenze ubundi. Nike kintu ubona yuko Kisekedi agiye gukora atari bwakore. Mbega tugiye kubona FARDC ishobora kwigarurira Bukavu ndetse na Goma bivanye ni nayo mafaranga canke nubwo nizo nguvu zongerejwe mu gisata cha force. Bw'abanyamakuru ntabwo ikibazo cyane nakigiye kwandi ndetse ni nacyo narindi gusobanura. Ni ukuvuga ngo ikigiye guhinduka ibi turi kubona hano hari ibikoresho byinshi nyine ari nabyo abantu bari kwitotombera ngo ese ibi bikoresho byo bagiye bakira tutigeze tubona bikora bijya kuri tere ngo bitwike ngo ibintu hano ku mirongo y'urugamba bigiye guhinduka. Ubwo narezanye n'ibyabo abo badiplomate baba abanya-Israel muri Kongo baba abarabu baje hano kwa Kagame akabahereza inka akabahereza byose yaba uyu ngo ni Majede Safari waje mu Burundi. Ni ukuvuga ngo byose ibyo biri gutegura nyine ibintu bigiye guhinduka hano kuri tiri muraza kubibona vuba cyane. So aho ibyo bintu utwo duce mentioninga za Bukavu za hehe ni ukuvuga ngo ni urugamba nyine yaradusobanuriye Suminwa ngo nta ahantu na hamwe inyeshyamba zizasigara zikontorora. Ego rero ari umuhigo ari intego bihaye bishobora kutagerwaho ijana ku rindi ho ntabwo naza ngo mbabwiye ko bigiye kugerwaho ijana ku rindi ariko birumvikanisha neza ibigiye kuba hano ku rugamba ko bigiye kuba rishiramye. Ego nuko urakoze Muhammed w'Igisaka. Reka ino ngingo tube tuyibangiriyeho gato ariko dukomeze n'ibiriko biravugwa bijanye na Stade Amahoro, aho biriko biravugwa cyane yuko Stade Amahoro yoba itakiri mu minwe ya leta y'u Rwanda mu gihe abene igihugu benshi bari bazi yuko stade ari yabo. Tugiye kumva stade yashizwe mu minwe n'abandi bantu ndetse unovuga yuko badakoreye inyungu z'abene igihugu. Turashaka kumenya ni kihe kintu cyo kiratuma niriye hungabana riri muri leta y'u Rwanda kugeza yaho bashobora gukodesha ikibuga cy'umupira w'amaguru nkuko twokumva bakodesheje na presidence canke iyindi nyubako ya leta. Ibi bintu tuvyite gute Muhammed w'Igisaka? Eske nivyo canke ni propaganda? Ntabwo ari propaganda bwana munyamakuru, icyo ndacyemeje gitangira. Nivyo koko Stade Amahoro yavuye mu ntoki za leta y'u Rwanda ariko yagiye mu maboko ya DSS. Ego icyo kintu nuko yavuye mu maboko yaretse kuba ari igikorwa kiri publique noneho cyabaye privatized, ariko ntabwo ari uko cyagiye kure ya dede ahubwo cyagiye mu ishyaka rya ngo ni nkaho noneho cyagiye mu ntoki za dede. Mu buhe buryo? Cyaguzwe na FPR binyuze muri kampani yayo mushobora kuba mutayizi yitwa Crystal Ventures. Ego ikora ibintu bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ni kampani nini cyane igiye ifite n'andi makampani agenda yishamikiyeho, ari nayo yaguze iyi ngiyi yitwa ni kampani yitwa Informative. Niyo yaguze mu by'ukuri niyo yatwaye Stade Amahoro. Bwana munyamakuru, ego uribuka mu kiganiro duherutse kugira naho ari ntekereza ko ari ku munsi w'ejo cyangwa ejo ni ryari, aho nakubwiraga ni hirya y'ejo intambara yamubaye ndende. Ntabwo yamenyereye kurwana izi ntambara, yamenyereye gufata Kongo mu mezi 8, yamenyereye ntabwo yigeze atekereza intambara izaba ndende ngo irenduke kugera kuri uru rwego. Mu myaka ine ishize ikaba nta n'ikimenyetso kigaragaza yuko igiye kurangira, ahubwo biri kugaragara yuko ari bwo intambara igiye gutangira bushya. Ego ni ukuvuga ngo iyi stade iguguzwe bishingiye kuki? Bishingiye yuko dede akeneye udufaranga. Kuvuga ngo nababwiye ni dede mu gihe atari gukontorora Kongo, adafite akaboko muri Kongo. Nabari abasirikare be tuvuga ngo ni ibintu by'ibikage biri aho bidashobora kuba ari abasirikare barinda igihugu cyangwa barebe neza y'abaturage. Ari abasirikare ba Repubulika ahubwo barabaye abasirikare, ari abasirikare b'umuntu ku giti cye nawe ubwe bamwiriye. Rero niyo mpamvu ubukungu buri kwanga. Kubera iki? Bwa munyamakuru hari ikibazo gikunda kwibaza ngo buranga bute.
asigaye kontorora Kongo igice kontorora kingana n'u Rwanda inshuro ebyiri. Ego arakontorora nibyo mbabwira ni ahari abana b'Abanyarwanda bakwiye guhumuka bakabona, kuko niba kontorora ubutaka bukubye u Rwanda inshuro ebyiri, reba anakontorora amabuye y'agaciro hakize, urebe imbaho, urebe ubukungu buhari uko butagira ingano. Ariko hari umunyarwanda waza akavuga ngo hari ikintu biriya bintu byamumariye muri buzima bwe bwa buri munsi, ati hari akantu numvise uretse n'ubuzima bwe bwa buri munsi as individual. None se nk'igihugu hari akantu, ubukungu bw'igihugu hari akantu bwumvishe kugira ngo bworoherwe, ni ukuvuga ngo buhagarare neza, bworoherwe bishingiye kuri aya mabuye ya Kongo, ariko toujours garava ubu, sibyo? Rero iyo sobanura iki kintu ndagira ngo aha niho mvuga ni ari ibi bintu tubona Kongo atindurura hari ahantu. Icya mbere bano ni aba agents n'abibabwiye, ni abakomisiyoneri. Umukomisiyoneri bitewe na business ari gukora nibyo byamukijije, nyine yarageze gukora business ziremereye. Andasigaye business amafaranga avuye muri izo business n'ayo mabuye nyine yigira muri hehe, muri ba masters baba bagabo. Icyo kintu gisobanura impamvu nta mpinduka tubona hano mu gihugu. None bwana munyamakuru, uribaza bifitanye isano kuko ekonomi y'igihugu icyambere abana barwana, ni ukuvuga abasirikare barwana hariya bahembwa bivuye isanduku y'igihugu. Urebe na nobure n'umubare w'abasirikare barwana hariya ahantu cyari igihugu gifite, ndagira ngo bwana munyamakuru mugarukeho. Igisirikare cy'u Rwanda gifite abantu cyandikishije bazwi n'amahanga, sibyo? Kuko twebwe twemera yuko igisirikare cy'u Rwanda ukuntu kingana cyose gifite abasirikare bagera mu 100,000. Ariko uko ibyo nari buze kubiverifiya, reka ibyo 100,000 cyo dufate abasirikare igihugu cyacu cyemera gifite 33,000. Urabizi ubushize nakubwiye ubuso bw'igihugu cyacu ni 26,000 virigire n'utundi tuntu, ariko ntabwo bigera kuri 27. None ku gihugu gifite ubukungu bufunganye nk'ubu bwacu, ku gahugu gato turajyana. Ndakumva cyane. Kugira ngo bigereranye neza dufate urugero ku gihugu cya Kenya. Igihugu cya Kenya ubukungu bwacu bukubye u Rwanda inshuro 10, ni 9 n'ibice 8. Ukuvuga ngo approximately ni 10. Urumva? Ubukungu bwa Kenya bukubye u Rwanda inshuro 10. Ariko icyo gisirikare icyo gihugu uzabasirikare gifite ni bangahe? Gifite abasirikare 25,000 byonyine, mu gihe mu Rwanda mufise 100,000. Urumva icyo kintu? Icyo ushaka kumvikanisha hano ni iki? Ndashaka kukubwira yuko amafaranga y'igihugu yigira muri izi ntambara no gukataringa ibintu byo guhemba abakozi ba leta no kugira ibiki, ariko by'umwihariko guhemba kugira ngo atunge iki gisirikare, kuko ntabwo ari ukubahemba gusa, bagomba no kubashakira ibikoresho, imyambaro za insurance, byose. Ni ukuvuga ngo ni ibintu bihambaye. Bwana munyamakuru, ibi bintu nibyo byagiye byonka igihugu neza ku buryo igihugu cyasigaye gihungitwa. Nakubwiye muri cya kiganiro giheruka yuko n'ibi bintu bya Arsenal ari leta y'u Rwanda yavuze ati tubihagarika kubera ko aya mamiliyari bashyira hariya hantu ntabwo ari business, ni uburyo bwo kugira ngo bakomeze basiga ibara ryiza dede, ariko mu by'ukuri ntabwo ari business ngo ni amafaranga agaruka, kandi ibyo bintu yabikoze abizi. Rero ubu byakomeye niho agize ibiki avuga ati bya Arsenal bivuyemo. Ubu byakomeye niho avuze ati kugira ngo n'udufaranga tw'imbere mu gihugu reka ngire ibiki, reka mfate stade Amahoro yihereze iyi Crystal Ventures, n'ubundi ni FPR niye, ariko byibura kuko ifite ubuzima gatozi kandi ikora nk'ikigo cyigenga, kandi ikigo cy'ubucuruzi no kwanga gikeneye kiri profit motivated, bivuze ngo agize ibiki bamuhereza byibura utwo dufaranga dukeya, arebe yuko ikibazo afite hano imbere mu gihugu hari ahantu wenda yaba ateye abantu ikinya cy'akarere utuntu aba bakinze mu maso. Ngira ngo ubwo aba bantu bo muri Qatar bari gusura u Rwanda, wumvisha yuko ndetse na Rwanda bagiye kwishimuta, sibyo? Bagiye kwishimuta. Abimenya, ariko
barashaka yuko Qatar izamura share azifite muri Rwandair ku buryo ivaho yari iringa ikagera kuri 49%. Yego bivuze ngo iriya niba yari igikorwa cya leta bisobanuye yuko mu by'ukuri noneho igihugu izo shares ni z'abanyamahanga. Uzi ko izi politiki hari ibihugu utabikoramo bwana munyamakuru. Nko mu Bushinwa ntabwo bishoboka ko wagira company ngo umunyamahanga yigiremo 40 na kangahe ku ijana, ntibishoboka. Yego ukuvuga ngo dede ibyo agurisha ni byinshi. Ni ukuvuga ngo iyi Rwandair niba ari inka yatangiye agurisha umurizo, none ubwo ngubwo arakomeza arazamuka kugurisha amatwi, ubwo bigiye kugera kuri 49%. ubwo ni nk'akaguru n'akatanze ati iyi nka muzajye muyigura gake gake kugeza yose nyirunduye, sibyo? Yego ni ukuvuga ngo Stade Amahoro yaragiye tayari. Aigo kiriyemo mu mayange mu by'ukuri kuntu iki kibazo gihagaze bwana munyamakuru, ahari wambaza ibibazo tuganira cyangwa niba dusoza sinzi. Mwami Gisaka tubwiri kuri kino kibazo nyene, ariko turagomba kuyaga kuri kino kintu. Turumva ko Stade Amahoro mu buryo bweruye itakiri mu minwe ya leta. Nike kibazo canke niyihe ngaruka mbi igiye kuba ku bene gihugu? Ndacye ndavuga nk'abari basanzwe barangura ibikorwa, ndavuga barabirayo izi nkino ziberayo. Niyihe ngaruka mbi igiye kuba ku ruhande rwa bene gihugu? Ingaruka mbi zozo sinibaza ingaruka biriya bintu bisanzwe bigira uvuga ngo ni ingaruka zifatika, ariko ingaruka zo zigomba kubaho byanze bikunda. Ndavuga ingaruka zituma ubuzima ngo bw'abantu ba consuminga agakiriya kintu ngo buba bubi, ngo hanyuma ngo kuko nuko ngo n'ubundi twari dusanzwe ari ibintu tutabona umumaro bigirira abanyagihugu. Ariko ikigiye kubaho cyo urumva ikigiye kubaho cyo ibiciro birahita bihinduka. Leta ishobora kuza ikabanza igahuhiramo subsidies, ikabanza igahuhiramo iriya ngo ni informative iyo company kugira ngo ikiraninge, kandi abanyarwanda n'aya magambo turi kuvuga ntibahite bamenya ati tuzi ko kuko bya bintu ari byo, ariko umwaka umwe cyangwa amezi 3 cyangwa 6 bahite bavuga ati sasa ibiciro turabizamuye. Icyo ngicyo muracyitega bwana munyamakuru. N'ubundi byo kiriya kintu nyine narababwiye ni imikino, ni ibintu n'ibyo byo kurangaza abantu nyine ngo bareke gukurikirana iby'ubuzima bw'igihugu bwa buri munsi bugira ingaruka ku banyarwanda, umunyarwanda wese ahava akagera, ahubwo tukarangarira mu mipira. Rero turakomeza turangare bwana munyamakuru, ariho hantu nanakongera amakuru y'utamenye. Kuko iki kintu urebye uzareba abanyagitugu bose uribuka mu Mbuto Seseseko. Ego mu Mbuto ni ukuvuga ngo wa wundi wazanye wamutera amakofi Mohamed Ali wateguye umukino n'ubu witera amakofi box. N'ubu kibukwa mu mateka y'isi n'umukino waranze kiriya kinyejana cyose. Ni ukuvuga ngo aba bantu bakora ikintu ku buryo bakora ibintu ku buryo bagomba kuvuga ngo bavuga muri ibi bintu, ariko ibintu wakibaza ibyo bintu bavugwamo niba biza bikareflecting inyungu mu baturage ukazibura. Abantu barishimye nibyo, kandi intego yari ukurangaza isi, ariko kuba Mohamed Ali yarakubise undi ngumi wa mukinnyi bakinaga ntabwo mwibuka, umunyekongo yavuye mu ntambara nuko ngo amafaranga umunyekongo yishyuza yarazamutse, yabonye akazi. Ni ukuvuga ngo ubwo nari muhaye urwo rugero na dede hano narwo rero n'ibi ngibi ari gukora. Rero iki gikorwa agikuyeho ushobora kwibaza ngo abanyarwanda bashobora kuba batacyongeye kurangara ngo abarangaze. Bwana munyamakuru, amakuru utamenye izi media za hano Kigali mu Rwanda hari urazikurikirana, kandi nako so gushidikanya ndabizi neza urazikurikirana cyane gose. Abonye amaze ubukene bumugeze habi, ayakuye muri Arsenal, ari gukomeza kamura n'aye no mu ihembe. N'ubwango twe mu Kinyarwanda tubyita ngo ni ugukanira no mu mahembe ukajya gushaka y'amatuga kama, urumva? Ego ni ukuvuga ngo biba byaza amata iyo nka ntayo yagifite mu by'ukuri uri kurengera. N'ubwango abonye bimeze gutyo
gutyo kugira ngo utwo dufaranga dukusanye, niho mwagiye kubona mukabona media. Ubundi media zari zisanzwe zikora muri propaganda, zari media zibikora aho bushake. Ngewe nkavuga nti umwami w'Igisaka nkeneye yuko Dede umwana wanjye agomba kumuha akazi, ngomba kujya mubyinirira nkahora mutaka. Ego. Ariko ubu byarahindutse. Kuko icyo ni icyuho kandi ntashaka icyo kintu kugitakaza cyo kugira ngo abantu bose bahore bamubona nk'umwami, bamubone nk'umuntu wakoze ibintu bitangaje hano muri Afurika, by'umwihariko mu Rwanda. Niyo mpamvu yaje gukusanya babe social media, babiki ari abantu bari influential, afite abantu bamukurikira ibihumbi 100, abantu umuntu ushyira video kuri YouTube cyangwa kuri Instagram mu cyumweru kimwe miliyoni zimwe zikaba zirabibonye. Abo bose bagize ibiki, niho baziba bakusanyiriza. Ubu bagomba gukorera mu murongo wa politike leta ya Dede ishaka. Urumva? Ego. Ibyo ngibyo kubiverifiya udukurikiye ntagenda azenguruka muri ibi binyamakuru byane Kigali. Nabona ikinyamakuru kiri kuvuga ku bintu byerekeranye na politiki, nakibona n'ibintu bya propaganda bya Dede kandi yaramye akizera ko gikora professional, ariko akabona byarahindutse. Araza hano atubwire. Ndagushimiye bwana munyamakuru. Nuko kandi ndagushimiye cyane, duhite turangiza n'ikiganiro cacu. Ceno ngirashimire cyane umuntu wese wadukurikiranye kugezana n'ubu, nizera yuko byinshi mwashoboye kubyumva. Twayaze kujyanye n'iyongerezo ry'amafaranga yahora akora mu rwego rwa gisirikare mu gihugu ca Kongo, ndetse n'ibigiye gukorwa n'ivyo kwitegwa inyuma y'iyongerezwa y'ayo mafaranga, ndetse tunanayaga kubijyanye n'igurishwa canke gukugwa mu ntoki za leta y'ikibuga c'inkino z'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda. Kandi ndabikibanure, nizera ko tugomba guhurira mu bindi biganiro byacu. Bye bye. Ni